ingine wathire oshago kwetu Ndetera. Uongo. Uongo. Mbiwatu ntere kumushago. Itwarire. Ugotetere Tharaka kinya. Alafu Tharaka kwena membe. Yes. Kwena majani gwetu. Kwena ndoroko. Wetu kwena kwachi. Waru? Kwa kutike uhijawaga. Ngakona kando. Wetu kwena ndengu, kwena ndoroko, kwena mwere, kwena munya, kwena nchabe. Yes. Munya? Kwena nchabe, kwena kaguru, kwena madhuke, kwena Kamba area kaire. Ni ntiko ya Madhuke area. mabi. Madhuke kwena nyangusho tia mama nkudikiria. Kwena leo. Imanto maingi lakini kevya muraithiria wetu wa Meru TV mwire ushoka. Karibu sana muraithiria wa Meru TV. Rokere rorweka na tariki ngana mbona. Tariki kenda. Okay. Tariki kenda mweri jwa mbere mwaka into ya kenda in fact. The 9th day. Kire mwaka jojo. Oh yes. Happy New Year. Happy New Year. Muraithiria wa Meru TV. Tugucokera kairi kire mubango jwa turingie mukagwa twena twentuko chonde kuma Jumatatu mwanka ntuka njuma kire mubango jwa twena kakenje gwetu Faminas Muthuri wa ni mbitagwo Nancy Ndogo tugitikagia thigonkonera thirire mwaka jo mweru jo kwambiria nikenda ukomba kuthora tukiambaniria mwaka na kujwitiria bwega inakwambiria bwega imwanga ikagita kara ka mwanka it's that time of the year kagita kara wegwa antu bakura nonto utina ya kubambara utina ya kurea antu baspendire January ndona kwina muchoro wakwa landlord aramutumagira text ugoro akamwera ni aje huku kuna bash yani nuko bash ni yomba utema achoka nukuelewa akamuripera akamuongo tumia tena takamwera kwina bash ukuje kengo achoka sasa tena no bash hiyo akamwera uongo menya ati kuma January kwamberia atirete nyomba mwanke munde to ende landlord toka renda at least achwanjira ya kumuchokia nonto no kijana akego manto ma bash bas akuende kumwera kwena bash amwera uongo hakuna uongo but I hope muraithire wa Meru TV no akenere holiday yaku no akenere December yaku ngwete gibwarire nyama baba tiomba kule nyama ibarire bia barire baba mba kunyubia banyu ibanyu bia banyu baba nya ndwe chimusabibu mwenkunda rweto musabibu musabibu ogoito kunda okay ni musabibu grapes yes grapes yes toini tote rukali wo ka juice toyeto musabibu tigana no rongo ni musabibu kweli no musabibu wama no musabibu wama mandekoni mama deru no musabibu wama musabibu za mainjeso no musulemeri musabibu wama ngotegete mbije kirora nyunya mbidanyaga ontubambere ntunyama yani kwa nuko imayani ntunyama yani bo imbije ndini yetu nera ya kaguru ndeni ya mpempe na tuikundama yani niyo niye ndini ni yeto kaguru ndeni ya mpempe antu banashuka bauga ne kaguru dhine wa mbemba ende kanisha getu gaku tutikunya dhine wa mbemba withara bure mpempe na kana ini kanisha yeta wo ndine kaguru ndeni ya mpempe ndini yetu enu tutikunda mayani ugakonu ku mayani tuikundaga kawa ugakonu kawa ko kanyamu katu tegere dokonyu tuje ikoko musabibu koko ni by the way koko kwena utaka lakini ni by the way kwena tonya koko soya chocolate soya mono soya nontu bogi ma
bomwiri Lokambori na amenyerete. no ntwenda kwiri ntwirengi alafu ende tweto musabibu tutoko na tutokunda kundaga no nto musabibu wa mai no andikitwe nyaku kirekanironi but all the same bwege murithirie Omeru TV gatwinambe kwa tukiaragire mantu mwanya mwanya tugucokera inde ni mubango wa kuringa ime tuwatanite na kamwalia ka thongete wa Nancy Ndogo tukainambere kwa kawaida tukia Monday to Friday tu Monday to Friday tukainambere kwa tukuritha mantu makone na mangatheti na mantu mama kuinambere kwa my trade rira turari kuraya tukwenuka tukwenuka kaunti ya Meru ni agire na ukiri sana tutigetwe drama tutiriganya go trend ntiriga kuona Godfather mitandao ni ige trade yuji naire Godfather na ngita charro chisto ibu kwasto hakireru kiu zoea gato kamenyeria mtu atenja kadara kikyo ikianto bendere ukiro pendere itabidi uzoe okay ibu kale by the kuma after governor utai kwa ni senate kodire to kwena okire lakini kwena bioria bingi sana by the mbere to nkebore ya Nancy kuma ni na the senate kwiwe gitaika governor Kawira magegoni ma MCA kwina biure bingi sana mbere tonkebora but no ntokewe twena mugeni tharengi akainambere kwa geto choka biure bionde na tukainambere kwa tukimenya imunde kanyamoni kangwete yanjerani kena tumantu mwanya imunde nkamatinga theti ndukiri ngatheti ndakabakaba ndaponda no kuona urekera gento ndereni nuyendere intere bumeta intere watu intere watu indere ere kuura ene yetu muthi kaire muthi kinyamo kyo watawo kima nakyo no ndate onkima ende ukimwa ende no that act ene ukimwangu ku ene ndokirie ngatheti ndamikima ndaponda ndamigiraga ene ndini wi mundi na ngatheti rank makimete ugu ngatheti wetwa The People Daily the People Daily ndio bado kuina nyentu bo tuandikira Happy New Year by the ukakwa wena greetings chia Happy New Year no withirwe wikethagia bagano na ugetu kethagia namba ya thimu ngwitigire wa screening namba ya thimu ire wa screening no withirwe ukiwisha bagano na Happy New Year no tutugucokera by the our first day no wewe ba ikethagia barabangi tondagirwa kyoria dendrine ya kwira antu Happy New Year imweri uyu mweri uyu ni wa mbere ni mweri wa imbia mwezi mosi mweri wa imbia mwezi mosi mweri wa mbere mweri wa mbere ko juju ndito batere kwera na hapo mweri uyu ndami mweri wa mbere ato wachemania match na tutachemania na wore ingi ntibate kwera hapo ni hapa mia imbi iye tiko chemania iye tiko maanisha tukurekana tweareria mwanka tiju mwero no ntunta kuona mukona iko wale ndo tamura hiyo kiuria all the same gaturaithire ngathitire ndi niyo The People Daily ndio na yena tungono tuganona gaugu rugono rwa rwikiritwe ndio na kwina rugono rwa nchamba itawa Raila Amolo Odinga mutongore wa kema ke ODM ariga Raila nethiritwe akienda kuigwa kwina rwaria gatagati yake na Ruto kengo kuraithiria mantu makonene na katiba rugono ruru tukaina mbere kwetukirwithagira page ni ya chiri alafu JSS mbieno JSS chukuru ikiribatiri kuina mbere kuibikirikanaga na mawatho maimbia maumo kengo gutigira mutaratara wa kithomo wa CBC kuina mbere kukiendeleaga na mama kanyamo kana kore kambira onto okay tie gitabore mama mantu bara methiritwe makendekithwa kengo gutigira ati chukuru chikuendelea na mantu kana mantu mama maigene na kithomo kikia new curriculum imantu tama ilazima chukuru yethirwe iri na gintu wetwa laboratory lab ino nara practical zero thagirwa kenda arana practical zero thagirwa into bia bikwenda kikuru no mwanka iwe nebu kieni field kuchukuru te kieni do you know that
chi we chukuri te kieni Kio cheza? kanyamu kanini kanini kidogo sana kogu no lazima chukuri yewe yena kieni running water yena roye rogwetega roye rogwetega their own BOG wambera board of governance yes no lazima chukuri yewe yena mantu momonde kwina January tariki kibao iteo tarekira date by when education officials must submit list of qualified schools tariki kibao eno next week I think idio ntiwetegia but ile ndika inambere kwege ikebiraga chukuru ikethia nambere kwe wikiraga you know alafu kwina 75% ya chukuru ile chidiritwe okay tienda omena gichungu 75% schools that get their scores automatically qualifying to start JSS sessions gichungu egu to tauri mbere 50% minimum scores a school must attain before it can offer the JSS curriculum we mantu mara makubatata chukuru yewe yenamo mbere tina mbere kwewekya mberi ya mantu mama ma CBC rogono roto karwethira konde ni muno kire karatati gatona kwina rogondo ngero ya rwanchamba lovers as confessed to kill a gay man ibolishi babo gete endo ba mukaliumu mantu jago jona ate mantu mamu mukaliumu okethira mtumurume na boyfriend na kwenda but ino rendirikania kezi ya one of my friend twarutano wewera bantu some every Friday so Fridays the boy so Fridays itwa company nino iko ina tendency gakumagarukaga maybe Fridays yari Fridays kaisa Fridays bana Sundays kuguntonto badia you know station ikaira Luembo wonto sijui ba menyereti so ntuwe no nchambe no ekodi ya yethira ndaka fulani so no komenya adiuga wi mashabiki amuke bia nini bakena nera amure kire ko nyunyaga no komego mashabiki go times ba bakagura ganto ya kamwa go spoil njamba ya wera apewa akunda mikubiro ntimi yemalietwa akunda mikubiro muchobo uyu munene akunda wago tuchwete fanta enweta gonagia myantimiye bwayetawa mukubiro wa fanta no utogoni ati ojiere akunda good tuchwete whisky amukunda whisky no komyanda kaira ya diuruka na nini ya kaire amwera pewa ngoko ya ada mantu mama kalire no komyago andi mashabiki akunda ngoko shabiki ya kaire amuri mbiyo ngikwiwe kuria ya amwera sawa amwera pewa kinya beef inu kana pewa after muchuba ngoko na pewa beef pe akundwa beef arendi nukumewe madha makuthi ngento tha inyanya nara eni ndakayaya amwira bathi gwake ndiko vekana kwera wasinari muthaka akoya kwera presenter bathi wake presenter ojo kinyoi muthako kinya presenter imuthaka yes amwira nande amwira tuthi wakwa ya amwira ari wakwa nani wakwa timbali nkathi tu simbali amwira namumagarie na igitariri onde mulakojo kana present ojo ati komenya mbie kwa atamenyaga meya go mashabiki na go nini ari yero twite ende kagitwana ero abathi wake akwambire ko sense nonto ndake kwambire kuya kukarano wagu kumwata atanga kumutonga presento yoka bidire ni aura
abi mutindo oyo ndikuga nthi Meru. We are talking of Meru. Arina buga Meru. Mutindo. Mutindo oyo kwa kuria kwigua mantu maya makirwo gu. Na story we muthako u ni trendete muno no. Na by the mbere tia longe karatatini ku what happened? What happened? As in uriora muragire. Noe ugite atanenkanira details chombe lakini augite barari na ndugu yake wendo ndakaicho ijere na gwatweka ujuro uragirwe no raatagare mwari of course ikire dating no mwanga kwithoro kwina gana na the guy yeah so uroragirwe no raatare the lady she was the lady no na ndio raeja aradetagwa etana ande akia unfaithful ni kuringana na boyfriend unfaithful na ambiria kuchetha ome na nikio ujo no aramwire amarize so karigwa seriously tumakoligeria amwe okay utina thina imantu mariga uchunguzi bado no gukuthi na mbere gato ruthange mpoetu thikaratati ni gatwiri na se aranko na rugono rwa ruthire tugikirwo inya sani rugono rukonini na Raila rurethire tukina mbere kuigwa kiuga na kwenda baethiro baina rwari na mutongoro mugongo the Orange Party leader Raila Odinga nethire tukina mbere kwagita mbitwa kuigwa kwina rwari gatagati gake na mutongoro mugongo William Samoei Ruto kengo baina mbere kwa bakiarire mantu makonenie na constitution na akiaragia na anteche Mombasa akiri na anteche Mombasa kanisani ya ACK Cathedral Church muthenya wa goro Raila nethire tukina mbere kuga ati mbere ya rwari nwaruriko rura kana mbere ya ontunobro kubwabu ina mbere kwa bukionekana ukabukithia na mbere babati kurithiria mantu makoneni na gatiba na ara gatiba ku ina mbere kwa kiunawa na muno nkuruki mantu akenye babati liko bakimenyimbiyo yathie na mbere kwekenderea ara bomas kagita kara ithurano bibi nene byathie na mbere kwa bitu magirwa kwina rugono rwa Joho bado ankona Joho nethire twakithi na mbere na Joho urerete excuse sorry Joho rero nethire twakionekana kwithirwa akiura micemanio ni ya micemanio ni ya ODM untu burende bwambirite kwigwa bukionekana ta kimako kinene kiamani kine kimbiririkana wati sorry we excuse imbio ni kwenda kunde imantu magalia thamu kwetu bado okay katuendelea na mbere kuririkana Joho bado nwethiritwe ari mutongoreria wa ODM na arantere chiamboa na kwa uno ntubwabu anjirite kureta biuria bingi sana kiria thingati bakiuraia ikino ntu Joho aithiritwe akiura micemanio ni emingio karatathi gatwe karete how human nose is interfering with the sex life of grasshopper. How human nose is interfering with sex life of grasshopper. What does that mean? Bora nyoro ya muntu. Okay, nyoro. Nyoro ya muntu. Yethiritwe again interfere kurodata. Kotonyani. Kithunganira na mantu mamuturire sex life. Sex life imbi. Utoro bwake mumbire. Teu kana agenda niyo mumbire kiye shonko ki very ngaseti no ndikumiakere andikiretwe ba tigo kana ne kwandikiretwe ba mathakarua grasshopper sex life of grasshopper gatoraithe baithero bwa kuwe kuririkana ri muntu no ethirwe agi affect kana akithunganira na biumbe mwanya kana na mumbira wa biumbe mwanya muno kiri production kana muno kiri guciarithania guciari bwa biumbe fulani arende kwerekana kiumbe ta grasshopper ino impandi gutumitaga impandi kuririkana impandi nethiritwe yina muthunganiro umuthuku na kana nethiritwe yina repetition imbienu repetition ni
Yes, you know, take reputation. Yes, getu genethire twina nkumentho ku kagita kara twa inambere kwa tukeragiria mantu makonaini na muntu. Nithagirwa itena muthunganiro umwega na muturire wa muntu. Ikuringana na ucunkuni. Lakini kuririkana kagita na kagita mpandino ichithia na mbere kwa chino gwaya bwingi sana na miturire ya antu na kagita kara tukubeba na mantu mangita mathia na mbere kwa magi affect miturire ina yamba imantu ma science ya manawe mantu morongo amakane mago makwe ntimenya lakini mantu ma science muritheria kwa ngatheti ino ya the people daily okay bone ya karogono kandi ona kinya kwina ngatheti chingi atia mbone ya ino ni Daily Nation nere kwenu winio the Standard okay bado kangu wate mantu make mamekire twalito kirengatheti ino ya the people daily nanse kwina mubango wa kuraithiria mantu makone na beche cha Hustler Fund. Okay. Karatati ni gatutano kirengatheti ino ya the people daily. Bado karatati ni gatuthandatu tukainambira kwa tukingagia wera bwetu kiria karibu Mount Kenya. Uyu ni mutongoro wa mugongo Daktari William Samoei Ruto ethiritwe akira akari ba Mount Kenya. Ethiritwe kibera bangwira matu athinambira kwa tukibwira nagira tukainambira kwa igwe tukimaingaia. Karatati ni kama wanje Chebukati Allies Last Act at electoral body Chebukati abateri kwa kediritaya ngwete mantu mana methetwe makinambere kwigwa makeragiru na mauruti wera muthia kagita nigaka akweregera kwigwa akiritaya. Prime suspect confess killing lesbian activist rogono rwatu kuthiete nambere kwa tukirithagira rwikaratati gatunana anchambe nuwa nambere kwa gitweza giragu era yathie nambere kwa kiuraga mwendo wake ruriagu rogono ruru karatati gaiga na karatati ya 10 ni mbiche ya cartoon ndio na I have dream na dream werere ndio na ikalonzo ya kuogwe mbiche cartoon I have a dream bicha cartoon alafu dream ira kuonekana eneo na ate akamatete advocate beskiri akamata Raila na arethiire gore ya machunkwa kumaanisha no akwenda gutwika mutongoreria wa ODM kana wa Orange Party kulingana na mutaure wa cartoon na yeye mantu mengi sana edunga theti ya the people daily muretheria wa Meru TV ukaigura ngatheti ino ukainambira kwigwa bonagira kiri ngatheti ino ingi nkwana chikuya Ruto's power play ngatheti ya Daily Nation karatati ni kambere kinyaya na ngono mwanya ndikumenya ino ya taturetheria ino mberema ya the Standard ina Mount Kadhomba lakini jaja ni nkiri kiongogi kinene kirengatheti ya the Standard ni Raila Stars Azimio with Uhuru Creams na ria mutongere wa kiama kia Azimio ni Raila Odinga nombite kwithirwa ate kunganirwa ni gukira gwa Kenyatta mukirire juu na ya kuriura opposition leader Raila Odinga insist former president Uhuru Kenyatta has not left coalition but the latter has remained silent during rallies in a spin as Kenyatta practically dumped Odinga kione kiuria kiuritwa kirengatheti ya the Standard rugono ruru karatasi na gatona rugono rungirwa ru karatasi na kambere kangatheti ya the Standard. Kenya shines in children protection kana Kenya ni umbite kwithorithitio bwega kire global ranking on country response to child sexual exploitation and abuse kana Kenya ni umbite kwithorwa ekia ranked among thiguru iria chumbite kwithorikirwa na kuinyirwa kwana na kumistritwa kwana rugono ru karatasi na 14 na 15 rugono rungirwa ru karatasi ne kwena manto ja budget had reality facing Kenya kwanza ru karatasi na gatutantatu rukwariria manto ja uria thirikari ya Kenya kwanza ina kibaruga gikiumo igia ukinyaniria mawira ne jayo no ntoboa kuringana na mbecha kana economy ya nthi uria kari
Twena rugono rwa Madas the Kisii trouble in Kisii kana kwina mburagano inyingi cia ciumirite ndene ya county ya Kisii karatasi-inĩ ga ikũmi kena rugono rum tugitegera na njira nkue karatasi-inĩ gaka ka the Standard karatasi-inĩ gatwire kwina rugono rwa KUPPET cries for over promotions. Naria in the promotion, primary teachers will take the lion share of over secondary schools. Naria KUPPET kana kiama gia KUPPET gikwenda arimu ba primary bethro pagi consindo kire go promote kwitia ke junior secondary kenda bomba gwita na junior secondary na kwena barugere aje kumantere chia Kisumu karatasi-inĩ gatwire eriuga graduate should stop choosing white collar jobs and embrace all work. Baraba ku graduate na ndene bakoro batige kuthura ngugi na bombe kuthurwa baki embrace ngugi chionde. Kwina I can now afford rent food says crippled beggar turned trader. Karatasi-inĩ gatu kena rugono rwa mtu wa mawathe kumantere chia Nakuru County na aririkana na ndi nyuma ya gukara for 8 years akirombaga street-ine thainombe kwithirwa akiambiria kabiashara kawe ga kwendia ndio na akiendia njugu na kwendia njugu au na mbingi na kwendia we njugu ichi ya kwithirwa akithiurukia ndene ya sitim na rugono ruu irunenkeri kanyaga kanene kire karatasi-inĩ gatu ngathĩti ya the Standard. Karatasi-inĩ gatuna ni Raila areganite na miario ĩrĩa kuga Uhuru Kenyatta. Raila nareganite na miario ĩrĩa kuga Uhuru Kenyatta nombete na kana ina mibango ya kumakire kiama gia Azimio na ria nominated MP Sabina Chege ukarikana no kiama kia Jubilee ariuga unfortunately Uhuru's continued silence will hurt his party. He need to break the ice and reorganize the party. Na Jeremiah Kioni ura ni Jubilee Party General Secretary ariuga miariaji ya Raila ejete kagita karaka batere those who are running away from our party are doing so because they lost an election. Akuwa baraba kumakia mene ni ura bombire kwethorwa bagishindwa. Karatasi-inĩ gatano I will fight insecurity and complete stored project Ruto vows. Kana mutongeri wa Ndeguru Daktari Samuel Ruto na ugete akomba kurua na wagi bwa ukaria ndene ya Kenya na kwethorwa akirikia project kana mawira nejara ombere kwethorwa akirira Kenya. Give Kawira some breathing space, Meru readers urged. Na bakoromba Governor Kawira pewe kanya kuruta ngugi iboretwe ni Deputy President Rigathi Gachagua nombete kwithirwa akiboria banenkere Governor wa Meru kanya ga kuikia Meruke na ingwetikia toka ataraikagia Meruke ni kanya ga gwita ngugi akwirwa nenkerwe kenda komba gwita ngugi bwega na okay kire karatati gaka kana gatheti no ya The Daily Nation ngonira nkona ithiete na mbere kuikene nkagirwa inya sana karatati ni kambere yako ina rugono rwa ministry start assessing primary schools capacity to host junior high. Ministry ya kithomo ni ambiritie mutaratara wa kuthuya cukuru cia primary kuona kana ciena ukinyaniru bwa kwegua ikiambagiria kana iki twikaga ikendereithia mathomo ma junior high ikirikana wa mathomo ma junior high makaina mbere kwe makiruthikaga cukuru cia primary kulingana na ministry no ya kithomo ibu yathie na mbere kwe kiugaga na karatati-inĩ ka tugana okay karatati-inĩ ga tuthatu karia riri rugono rukoneni na State House of contrast the transition from Uhuru to Ruto yarerete mantu mwanya mamethiretwo makithi na mbere kiri utongoria bwa Ruto bwa Uhuru na utongoria bwa Ruto bora State House ya karaga bora utongoria bwa bwethiretwo bukina mbere mo mantu mariretwo karatati-inĩ ka gatwere karatati-inĩ gatuna karia riri mantu maige na involve all Kenyans in your plans to amend laws
Raila tells Ruto. Raila arera mutongore wa mugongo Ruto ati kiri mibango yonde ira bukubanga kuendelethia mibango yonde ira bukubanga gukinyaniria kiri mawirane mabweraniritia Kenya mantu mamonde tafadhali making sure mukenya na kumenya imbio bukurutha kengo egwa ari muganire bado karatatini gatutano kena rugono rwa ODM readers to host Ruto at Awalo Fete. Yani atongore ba ODM bakainambere kwe Jumamosi ino baki host kana bakainambere kwegwa baki wata ogeni bakainambere kwegwa baki watanira na mutongore wa mugongo kiri kiatho kia Awalo Awalo i minister Awalo kuririkana President Ruto na kuiregerwa gutongoreria thirikari na kinyatongore baba Azimio la Umoja wa Kenya na arantereche siaya muthenya wa Jumamosi kiri kiatho kia kuya muji ya cabinet secretary wa ICT etawa Eliud Owalo kuringana na nyomba kana kuringana na ndetu chithire kiuma kiri nyomba kana garu ya rais chithire tukiuga ati muthenya wa igoro atongore bai bathie na mbere kwigwa bakimenyithagwa ati mutongore wa mugongo akegwa ari ntere ino na akegwa akiyanyambura ino na untu bubu ethire tubukiumagira Nancy kagitani karara ila no ethire twakiuria atongoria bake kana atongore baba murengo wa Azimio baina mbere kwigwa bakiwatanagira na Ruto kiri kurutangoge Raila nethire akiuria atongore baba murengo wake kwigwa bakiwatanira na Ruto kiri kurutangoge tanjire mwe utigira ati ndigoro ya Kenya ikwigwa ikiendereaga boyega na gutina mantu walk the talk on corruption. Mudavadi urges top officials. Uyu Mudavadi uyu ni prime cabinet secretary Musalia Mudavadi urethiritwe akiuria atongore gutigira ati bakurwa bunde bwa kumbiga kuona ibakurwa na mantu makonenie na ngukumo na imwe ya into bia bithiritwe bi thina nene no watibu nene sana agandegoroni yetu ya Kenya na arende Musalia thiritwe akiuga ibwega corruption ikainambe kwigwa ekirwa waneo ndio na dache kuchietu chithite nambe gwikithiraga nanse lakini gatuthirikireke ngonda rekite kuraya tugatwicokea na mugeni wetu wantu tuinambe kwa tukiragira mantu mwanya we are now ready to work transform Kenya oyo Ruto akuga twitayari kuruta ngugi na kugarura Kenya watongoria wa mugongo lakini kuona ndio na Ruto athiritwe akinankanagia mawirane how do you see thirikari no ya Ruto kiri muchamane jua rare ya juna cabinet secretary teretia Laikipia I think aona nde nyume muchamane juu iro tubati na nde kwethorwa tugi expect kuona nuntu kuma akuthuru atakarambi na ntubawe na tona kanya ga kuthera this is the way kana boy bunkwenda tuthingatira kire muchamane jua naronekanaga restrict muno na nuko ni nyana ra ingira barabara ejere batere kuira karwero etena kwena karwero lakini kuingira antu muchemani ndio anata show off kuona sana mama kuikiritwe inya kana urito kirenga theti eno Nancy nuntu bwatha chiru na buntu bwa mugeni wetu mbuga nuntu inambere kwetu itigira u nuntu ndio na ithatu chia inambere kuyikinyaga na bado ikinyete thitatu ugu ndio na kwina ntu bado ibwega tukainambere kwa tukibaweta kidogo bethirite bagitwaragiria may our age above protect us in the new year. It doesn't matter how we finished off 2022 all future years to come ntumiriche mwanko ibwega kwina hello mrembo na mwenzako tuketheka sana oyo aretuga ni Lea mko sawa ibwega aletwira endeleeni kutupea uhondo nasi tunazipokea to big up Adams na Ivy na GK jina kubwa na mafanzu wote ibwega kabonde bainambere kwa baiketheka kwina yaruga Hero Meru TV Patrick Ngugi na I love watching your station. I'm an artist
and I would be glad to if you are to play my music on your station. My artist name on YouTube is Patrick Ngoge M. Be blessed as you continue okay, mbuga nakwenda as you continue to bless others. Okay, bwega Patrick mbuga rotero warungi baka note na baka inambira kwa bayo chethagira nyimbo ciaku Patrick na ibwega na tushile akarutha mantu make akarutha majambos akarutha boreye kurutha best mbuga nontu bo story no kana nontu bontu bobunansi tuinambira kwa twitigagira tumagaruka kabreak kidogo wona twachokera kidogo tukaiwa tuichokagira na mugeni wetu wantu kengu tukainambira kwa tukeragiria mantu kathomba muno mara methire tumakiro magira miru mara methire tumakinambira kwa makionekanaga imbi yoyo ngo yethire tununtu miru nethire twekithira dramas ire chethire tukionekana laini kwena gaukiru kamuthemba tukainambira kwa tukimurika mumonthe nyuma ya kagita gatekura ya murithiri wa Meru TV minyothi kuraya nyoka gwithire bambitaga ni Faminas wa Kimathe nani bambitaga kana nimbitagwa Nancy Ndogo ni tushokerete Musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. My name is Fidelis Mwende Kirimi, a student in Milimani, and after I got the news that I had performed very well in my KCP, I was very happy and I thank the Lord because of what I had gotten. Inatuanya toa anaba play group, PP1 na PP2, grade 1, 2 na 3. Kire bodas turi natuanya toa anaba kuma grade 2, mwanka grade 8. Ukenda kungotina mwana waku tuanya toto turiungire obisines yetu ntukose kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa mbire dhaitha tuchero kiri mwanka dhakenda chia muthenya. My name is Irene Liga, the director of Chogoria Milimani Academy. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 aki kumangeti ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya ntato nkoroki turiongera dhimo kukorokera 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu area ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto gyako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Odina kiatho kia mbathide kana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiri ana baku ba ukorobwa miaka 12 koinama. Meru TV turiaja ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwagojwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukorokera namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Inkatho na nchune kuma ikiribatu Meru TV, Diri FM na Meru Digital, kiri Meru Matatu Owners Association, Sibitari ya Grace Park na Bank ya Solution Sacco, niyo ntubako kwa tamaru mubango jo usalama barabarani na niyo ntubako rungamana natu kuma mwambirio mweka tukarikiria. Tutakurirwa ni aini baka dhetu Meru, niyo ntubako wikinyia na kubongo memambura jaja na njira inene.
na katho chia mwanya kirigu muringi kura niontu bokujukia kanya na kuringira saku ira wendete kura yaku. Ita na mbere guchonera mwanya dene ya Miro TV. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. My name is Fidelis Mwende Kirimi, a student in Milimani, and after I got the news that I had performed very well in my KCPE, I was very happy and I thank the Lord because of what I had gotten. Inatuanya to Anaba Playgroup, PP1 na PP2, grade 1, 2 na 3. Kere bodas turinatuanya to Anaba kuma grade 2, mwanka grade 8. Ukienda kungwatina mwana waku tuanya tuto turingire obisines yetu ntukose kiume kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa mbire dhaidha tucharo kere mwanka dhakenda chia mudenya. My name is Irene Ndiga, the director of Chogori Milimani Academy. Welcome to Chogori Milimani Academy. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 yake kumangeti ni Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenyanta tonkoroki turiongera dimo kukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu area ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogorimilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na tuona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kira kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba hiji 0701-886-811. Meru TV, chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairitha tukuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ire tongairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Nande turi na kiguni kiregwe muchiari uturi ochurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kire ukinyaniru bwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antwa marete kwa ana beto konogo kathira bate irachine. Kire gutigira anebo kinya chukuru tha irio nituto watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future.
na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. My name is Fidelis Mwendea Kirimi, a student in Milimani, and after I got the news that I had performed very well in my KCPE, I was very happy and I thank the Lord because of what I had gotten. Inatuanya to anaba playgroup PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kiri bodas turi natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungotina mwana waku tuanya tuto turiungire obisines yetu ntukose kiume kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa mbire dhaiga tucharo kiri mwanka dhakenda chia mudenya. My name is Irene Ndira, the director of Chogoria Milimani Academy. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Turi barabara ni alami kilomita 20 wake kumangeti ni ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumanyanta tonkoroki turiongire dimo kukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongire kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiri ana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiaja ni ontubu kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701-886-811. Meru TV, chionere mwanya. Inkatho na nchune kuma Kiribatu Meru TV, Dhiri FM na Meru Digital, Meru Matatu Owners Association, Sibitari ya Grace Park na Bank ya Solution Sacco, niyo ntubako kwa tambaru mubango jo usalama barabarani na niyo ntubako rungamana natu kuma mwambirio mweka tukarikiria. Tutakurirwa ni aini baka dhetu Kamiru, niyo ntubako wikinyia na kubongome mambura jaja na njira inene. Nakadho chia mwanya kirigu muringi kura niyo ntubako jukia kanya na kuringira sako ila wenete kura yaku. Ita nambere wuchonera mwanya dene ya Meru TV. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. My name is Fidelis Mwendea Kirimi, a student in Milimani, and after I got the news that I had performed very well in my KCPE, I was very happy and I thank the Lord because of what I had gotten. Inatuanya to anaba playgroup PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kiri bodas turi natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungotina mwana waku tuanya tuto turiungire obisines yetu ntukose kiume kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa mbire dhaiga tucharo kiri mwanka dhakenda chia mudenya. My name is Irene Ndira, the director of Chogoria Milimani Academy. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Turi barabara ni alami kilomita 20 wake kumangeti ni ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumanyanta tonkoroki turiongire dimo kukurukira 0724686799
kana 0100485152 kana otoriongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kire chogorimilimani@yahoo.com. Karibu sana kaire muraithiri wa Meru TV, tuko ina mbere kwa twicokagira na kagitania katwacokera na mugeni wetu kaengo twina mbere kwa tukiaragiria mantu maganona makoneni na siasa rikana munde mande intuwera twaragiria mantu makoneni na siasa na mantu maingi muno twaragiria makoneni na Meru mantu siasa cia Meru na mantu but muno gwe turaithagiria Meru na kuona bura mantu methetwe makithi na mbere na watakuwa tukuigite wira ne Nancy tugucokea na mugeni wetu Kirimo Bango. Karibu sana Nchamba. Kirimo Bango twina mbere kwa tukiwa tanagira kethia murithire wa Meru TV maybe mwire marieto maku na kengo tukaina mbere kwa tukiambagiria Mubango. Okay, ibara sana nuntu mbere mapa kungwata ugeni Meru TV na Kirimo Bango jojo rukiri kenda tu elimination na takeni wetu sojo kikanya ka ukevya Meru mwira muga na nuntu ndero Meru atekethwa ri mwaki muroringe muga kaire uri kwararithia na Meru mbitoka imenyi kenoti kana usirio tumite wondine ya botho ku West ndene gichigo bunge ya Centriment ndene ya Meru County well ndikuona Meru TV ikurite muno there is a lot of improvement. Thank you. Ibwega mweshimiwa nonto inkoririkana last elections ndari ndabe ni kinyago na mbuga kuma ndabe nintiye kana ano nira kanya kwarnia na Meru maybe baraba ko wata mbaru baba go supportaga mbere ma idura wa number 2. Yes. Wa number 2 na gerete muno it was number 2. Kogo you are not bad for next time ukaigera wa number 1. How was the experience wegiru ata well buge political experiences igitaro ndo kotero cheda kibukini ndongi na on the same breath injuka jo opportunity on the randrona kuchokeria to pabo to West nkado nyingi sana ni unto no we number 2 we na kinya kure 10 but ndaere number 2 pay kure nyingi about 4000 votes na kire nimbo na ni ibampere etawate irando ene mono ra kukaria unto kinya na ndikire view kire views chiakwa ke platform yonde ndigo wandi no gwana ntunkuwa kwena antungirinya baranguri pese sure kama ta voices chiao so mbachokere nkado nyingi sana na mbere ibara assured gitare onde I have them in my heart. Mweshima, was it your first time yari gitare kuri ambera kurunga masiasa kana? Well no indarungi yoringi 2017 okay I think I was quite young and naive but nyayonga yari experience yedo ngono ntunye entetheri mono kwa na by then wari namba igana inu ya 2017 number 4. Wow. So next kura magana jatano. So next time definitely. Next time antobado gochwe wadhongira noti ya turiganira mweshimiwa kwene nyeto twandikinde tobicini chako but karibu sana gato inambe kwa tukianagia kwina mantu mengi sana methire tukiona Meru last year drama era drama after drama bubu atenga tona kireru anga tona ngita anga tukona Godfather anga imbi oyo ngwa yethire toyina thina Meru last year katika governor na MC well mpumba mtegete na metho jakwa
ndiona ijeka no sibling rivalry ore ana bachiara na idwa bairi mimbi matha na bo bairi ibakwenda kumenya nuri ko mukuru kiri ongi nuntu bo bairi matha na no kumenya bakamatiri ndaene mara ndiri abejanirie ore na kwenda go stamp authority that ini mukuru kiri uri ongi kana whichever so MCA babetu na governor wetu ibakalire jeka ponde bakwenda go test waters bamenya nuri kuri guru nere ko nchamba kwena rumbo ro Kemeru ga nchamba ya Kemeru no so on the assembly nenda go stamp authority na nenda go stamp authority of which kulingana oni untu bo igwajira bwe timely amiru baba indi no bone jeka no bone jeka MCA bago kire kinya gwita munkare bwe gwita mu impeachment lakini kulingana oni it was very timely na they did the right call nuntu kumau to an opportunity ya kuredeem Meru na ya redeemed forever na kedra etia redeemed then when the opportunity ya come destroy completely so daiji ingotekia auto masisoni uto akrokera isisoni ndongi muno ya mapema antu aigita ramba kwenyanga ringi ya thara igita imurire nyamba cha county chitenyangite ya so kire uni kuona iba streamline remanto bwega na ibejete bwega buge na bondi bagine experience na kinyaba gwita senate tore manto ja mengi muno mama dire na mbere kwa maya na thank you na bado mbere direct nyekire mantu mama igenie na senate the first gentleman no kuona taka aprega role yake boya kana no overduaga according to me na overduaga na akeja kwithirwa atejokia ikinya rimwe nyuma then once again mantu yatethwaja thongi but in the previous government ndio tukionaga first ladies bena project na bare mbere na arora by mistari ni ya mbere why mirendo ngimono boria ka overduaga which means no withdraw ukithia mantu we within limits kitego kurokithia kile we na batari kuthagithia thairi ngavana kulitangugi if anything first gentleman no tuomba kubathurana lakini kwina steps John to for example ile ngavana agwita county assembly kwa address MCAs it was very wrong kwithira first gentleman akioneka ari and on the forefront no push it beta gukurukania assembly kisheria ndura kwa authority gukurukana nura wali gazetted with the governor so tomato tumoja tu ituera wa control at the same time otumba go papot kwa address public on behalf of the governor leria deputy governor of which kulingana na sheria deputy governor ni ja assistance wa governor ni imunini wa no mutetheria wa governor sure so kisheria no ligari we mandate ndi kuthura papota ku represent governor at any public forum they are represent so kuli tumanto tu kidogo abatere ku streamline at the same time anto batere agwa issue personally ndonaga ikikama utikite kumane na MCAs about the first gentleman ni appointment ile anenkeri gento kira anto batere kumba ko dissociate first 3 days baba bakurukite tukionaga teka betha ba responsibility direct ba appoint to a public office kaba create irwa program ile bakara naga neo ni thirikari tiba ya appointment ya position fulani yebaka createwa program ya gutetheria mwingi irungurwo bichi ya governor which is very okay na kethera ni governor athithetie gute mtoringe question okay ibwega sana thank you Nchamba nonto bwa clarification yendongi kana clarify na gatuye nyuma ya manto makwaragana manto mametherito makionekana manto makuthuka manto makogea roji gatuye kiri motion ino ya mbere ya nintirwe kiri bunge ni DMK na tuona after motion ile kunintwa koti ni athie na mbere kurugamia na nyuma ya koti kurugamia impeachment ino
ntuwinka yake nyuma ya untubo kumera na nyuma ya motion wonge utwika table janjiura atwika transferred kwina chiasa chiari ndeni ya bantwa kwina gintu kiendelea gatagati ga utwika janjiura utwika transferred ware motion wonge watwika table kana I program tu ya kaliwo. Well, I should clarify that Janjiura atayere transferred. Those were political statements. Na te political statements kumani na ini na quota yomba kwa yonda accountable. Baru ida tuona kachike chikiro metanda chiari tu chia siasa uyendelea ka that point. So njanje cherera isistiri ni Meru na angu urampomba ku clarify la Meru cherera ale Meru motion ya ijiri yekuipwa mbunge kairi ketra po alika na boga inyayongwa governor ibame contest record na finally judge ura waija ne directions about the same the same judge cherera. So it could not have been true that na transferred na bado anaonekana kiri the same bench. Kwa huyu yare tu chiacha tu na kiki cheta wa kiki labda ikiki ya kumanipulate kwa kiri chianto. Well ibwega sana murithiri ukakwa uthite na mbere gututhingatira na ukakwa maybe we na kiuria womba kukenda kumenya muno gikonene na utongori bwo wa Meru no thi na mbere kukeranagia nati na tuthite na mbere kutukeragiria mantu makone na cheja che Meru ntuo chionthe tu ya na mbere kutugiikagira Meru mbere nontu nimo ya biashara chetu nimo ya ndo biatu kubata kwa tukimenya na gaturaithe nyuma ya Senate nyuma ya governor gutwika motion ni kuthiara kiri county assembly ya Meru na watwika iko watu ambaru ni ma MCA 67 yes na kwina uyu MCA wa Kiago uyu areganaga na kana tawa tambaru motion na atari naonekanaga atari arega taria kama MCA babangia is it that na ali mushore wa governor kana iko yo governor munenkerete kana na hata watwika we ali ome ya babangi kana no opinion tu yake yale. I think in opinion yawe but at the same time I think nkono opportunity kiambi muchore ko akwe mono nturomba kuchema maneno lakini ndenda kumu advice in case akaja kuva to view it I think he is also overdoing things to kinyamo chama ni jogoro joreti ni deputy president no MCA ula wenka akiutera atendera muchema ni juu I am privy to information that atendera muchema ni juu out of 69-68 barari present lakini wenka kiambi atera alikuna nonto personally ndiraviwite program ya kanisa na roda kwa gavana endelea tindronere na rari kaniseni so somehow pando ijeka tebon the barikavite from those issues mantajo meja lekite gukuka na ndira yibu na batorinya wango kwithirwa akiomba ku walk na bangi together bomba ku overdo issues tia kuga na witani yango ina gavana akorirwa ni lawyer weja MCA Ngeo karaja kakumejukia ta personal level akomba kudho kuina personal differences kile unyate kwa na lakini menyaga mheshimiwa kanyo gega kwe inkuona kwina MCA uyo wina uturugire committee ira ari kiri county assembly na thie na mbere kwigwa akimenagiru akiru mangoino nomba kwigwa na kuthukite kwigwa akiwatana nabo nyuma ya mantu mumwe merete makiumagira mbere bagi sheria atomba kulitwa kamite chionde that is just yase na iko manipulate akili chia ntobara bate awea sheria ni mwete mandate ya kuthura ari kamite so kuja gutura na riti kamite chionde bunu orango iko propaganda hivi story na ikiatu ningokira kuona jeka kusamuri to extent timu iwere akwina gavana mono ni ukarajeka no play guthetha it's some kind of a skit bo kire bo yebidine bari matindene patere yari tine ya kuthurwa tukuruta ngugi icyangugi ne turi bando something is not yet right but I hope not
and deputy president nejete gwita governor anytime soon. I think if it is not today, Wednesday, katwirigire etayo advice tio tongere nuntu ndenda kulikaninya athikiria betu na atekeri betu rere president state on media, that is na media briefing. Yes. The other day na confirmere wengo governor wa Meru atena skills cha management. So ito go expect meteni da yote migambo ya ni migambo ya president wa Kenya. So inalipa kimuteithia nuntu president wengo na ugira na migambo ya wauga if they are doing something for Meru. So it came out clearly that inya senate ibo ba muteithia. So inya ba kimuteithia iba tegete bari raisi imtote na skills cha management. So kambirigire kinya after guchemania na deputy president bakadi the capacity building ba mwe experience ba mwe expose kiri management adidwe enough of capacity building na alitano boy kakutongeria kaunti training adidwe know how Meru wakona ugawa kaka wote bijeteri tema kosa kwethro tije but give room ya kwero. Okay, okwenda kuri mheshimiwa nto. Okay, ende tureithirite mantuni wa mheshimiwa okwariria wawe ta mantu mama michemanio no yithiritwe ikiruthika ni ajire ni after gikaro giki ari kia when was it Friday? Kia area ya president ito kia kira area kia State House kiki kwene ki president ya rally live TV mchil anaga na itu amukirite live no rekani tu atumiritwe link ya State House itu amukirite live ni ajie clearly that raisi na ari na njara kiri kuonokia governor Kawira noka kwegua raisi na ina njara kiri kuonokia governor Kawira ri nekamuanisha Meru igatongora kuma State House. Does it mean that county ya Meru ikaigwe kithukagia orders kuma na areguru kana iri tuone area ta ukagutwika raisi no yaonokirie governor Kawira? Well orampo bakuga teka Meru ikathagwa kuma State House. But State House ika contribute too much kiri gutongeria Meru kuga ne kathana lakini ikethirwa ena influence ena muno kiri Meru moving forward ni untu menya thai ingutaka kiri post ingi deputy president digathika chagwa postete kiri Facebook account yawe augite na kuthithia series of meeting na atongeria ba Meru atumira lietwa quote and quote atumira lietwa Combrook unity Combrook unity, so which means meyarira muntu aire broker atumira lietwa riu atumirite ni tumirite no rira muntu aire broker wa something nka Combrook kethra kinya tuge thimu kwendaniria kethra iri gukarika tigati kenu then kinya untu buka happen in the future buguthuku ogwo gachwa uria kugurite buga thimu ethra gekwi or something else gweja mbere maki broker ari witness wako. So at the same so ndenda kuga State House na kinya Karen deputy president na president baketha be involved na inya kiri utongeri wa Meru moving forward ndatega mantura jakari of which it is both good na at the same time no it cost to some extent lakini for now no mtu kuchwa unit mtu kuthongi wewe the bali involved indi kinya bongwa bakaja gutonya too much then atutokaga freedom yetu ya Meru. Kuringana na miario ya president kuganwa waonokeria Kawira igitari ya Senate, then why did nikija atomere Senate itahendi kumuonokia kuma kiri impeachment eje na bakimenya atena capacity ya gutongeria Meru gukethera kwina fact na no kuwa kwina fact atena capacity ya gutongeria Meru, then nikija atomere Senate yomba kujukie idagari rira kumuonokia bado? Well kuri statement yetu magiro muno ne antu baba ingi ikarekera kwa politics is a game of interest na inya sana ni kareke choka gulo muno ni ke akwa ndetaka kona president na deputy president bena interest ena na muno na Meru in so many ways ya mbere the fact that Meru ni imwe ya county ira baringirite kura overwhelmingly no mukabethero bena interest ye kuona Meru
kinya yonga ni go progress forward at the same time no mo kanya tu foasi ya future 2027 takere kuraja muno ke siasa ite kuraja muno na ndime ambere turoga imiaka 5 lakini imiaka 8 few months so no mo kabe betara machapuja meru ke na politically na to move it in the future so kulingana oni ndio na ni interest chia kutegera meru igeta itatia na meru ni imwe ya county zira ja balingire kura kigatumire membi ba save ngavana kawira mwangaza na membi mbuga batega bona it was membi kwa itari ni untu ukatikira rega seneti ya thitha ya follow up ya KCH kuma mwambirio pakareje ka senators ba kwa advise governor kuma mwambirio so which means kule tomanto nyabo ngwa senators ivetwa the independent madugani bakendera ba make a decision yao independently kwa manto bona tekiringa bana so ntoria ba mo advise abo aba mo advise from temba kwera na de me aja le akurona de atemba kulitanguge wenka sijui atemba kutawataki kanisa in this and that of course kwa manto ba kuona kakiriwe iketo mkuga katojukiyeji tojuketu gerari a running experience to assume bonde para dormir bago ita seneta advices sira chia ella no to kinya MCS to some extent iba aero advices o dunga bana na aero ida nyingi to irigira bakathoma kumanya na process yeje na kugwatithania guku deputy president yako bagwatithania to irigire gukambea fruits na mimbi bethero bakomba gwika mikakati ira bagekira ithero ekomba kurikithwa na bonde ba maintain kenda miru mbagwita na mbere ibwega mheshimiwa and then kanyo gega kuga kwe na kanyo walengo choke nyuma kidogo at nwetu cost gwatuika tukaigwa kana county ya Meru kaigwa kiatha wa kuma state house na cost ino yomba kuonekana yomba kwigwa governor in case watuika aga impeachwa ka county ya Meru yomba utuike kana enkanirwa kire thirikari na tabwa county ya Nairobi tuonire after Sonko nontoka gitaka Sonko akumagaruka county ya tuikie kunenkanirwa kire thirikari nomba ukarabu kulingana uni ntegete Meru kulingana atongiria barabara ku nte kuona Meru yomba kunenkanirwa kiri program taira tuonete ya NMS kitumikira gituma bugo ni atongiria ba Meru ngutaga ibau including MCAs including senator including MPs ba Meru kuona baba ingi baba bena ngundwili ya kuona Meru progress it forward beyond politics nonto Meru ka nte kuona nonto bomba gwitikiria Meru inenkanirwa kiri program ya NMS nonto bomba bateremi I think ndenda kuchokia Meru nyuma kidogo murikanie kinyarira mantu nyaja inyabereje ta senate kinyabereja kinyauja kinyire atongire betu ba Meru bathiurukana inya bakiuga bando bateraremo na opportunity batera yo ingavana bakarande uru bathiria mantu jari ku mantu mamo so to mantu tunka kitu bateko tukira president nya deputy that Meru inatongire bekipago ku manage Meru geta forward so nte kono ntutumba kukinyia extent ya kuleterwa thandi pati ungi utethuri nyantu atuikano agutongoreria county ya Meru. I should also say I think mistake yake ya umirire ikwithirwa atongeria babetu ba Meru batayero opportunity enough ya kuthithia what is being done today nonto bubu kuthithia president na deputy ibo ari na opportunity ndonge kuthirirwa Meru MPs wali kana ibakarinde guru aruba sometimes inampere impeachment ya comprehended bere nye thogani bururu MPs batongeretwe i senator Kathuri Murungi na chairman wao bwana Mutunga ibakarite ndikuru aruba and we saw them including TV na inge chonde baita statement babo karante guru leadership ya assembly na ndipo kwenda ku meeting governor kenda bagerie kuchoa thiri ikethero opportunities iri cha ya nirwe ndiko nonto Meru iringi kinyau nonto ninkuona Meru ina atongeria bena kiriki na barengire ta thiri nonto ndeteka nkona Kathuri imuntu twije twinde othiri MPs babeto bonde kumenya mpuru makinya pan mutungo John Pomwirigi kirema rendekiri na to baringi omba kuchwathire boega so kwenu to na kuigwa kurukithirie
ambirigire baka maintain na ngavana kinyi kira gwitia ritano gwa bau ba mutetherie ikomwira itaniria kugina antu bau bangi simple kaba munenkagira second chance ibwega mweshimwa then kuma gavana akwonokwe itwagithirite tukiona gukira kunene sana tutithire tukiona akiringa yani bwara thiurukaga na aguo nini is it that governor kara watire raini kana maybe ka kirete tu murugutira uyu agichiacha wamba oborera kulingana bwa mwiye kulingana bwa kulingana bwa uye governor immediately after senate indaigirwe chief of staff akiuga ngavana agwita rutha maybe or something of that kind na ugire ngavana agwita rutha kidogo kambirigire kiakwa undachirire ngavana maybe yetere induction eta kuthoma mantu jaja geta itate ndenda kumwa benefit of doubt mbuge kabangite guchiri dim na chinchia benefit of doubt the condition lakini ndigutega TV negoro riu kanisa irenderete igantuka mwaki ndronere kombo muchokie nyuma once again first gentleman na gwitia au mukege comedy au mukege gutera ipindi ejeki leadership nonto kanisa itete kuthira akujugia kanya gakwina ndwimbo kule rumwara indira ninda igwa ijeka kire kwena mtu agotamia kule ndio ikanzene turero akaraja antemi that is my mind so kireni tutuga gatedia ngavana kirogiti ngoge lakini aigwa ate comfortable na mwitire jora miru egwitithwa na atongeria bangi ndamuromba honestly na keep off omba kutuika leti down nene muno kiri thirikari ya ngavana Kawira Mwangaza na if it goes down that is the first person to blame na batio bena kanya kange maybe after wathani bobo wako the first gentleman do you think ni advise akwaga kana ni out of ignorance kana ni kurega kwerewa utongoria nto gwatwika kumania na advice ya chombe governor aero kuma kire senate ikethari muntu okulan na batuko arani the kinyambere kinyakire senate na twika keep off man tumumo on the drama do you think it's out of ignorance kana ne de interpret ignorance ni unto inkonale mtu very sober na ale sober akaya kuwa ate Quran very fast then ntiomba kumeta ungi uni ignorance na nionuje inyamo chonko ga ignorance has no cure uka too much ignorance njira ya kuoria ignorance kutenge ni gwade gwe kwirwa etena dawa ya ignorance itirita wake na giku na gwaje not necessarily physical yes utungi ignorance yomba kutirita wewe chiachi gikuye gechiacha it is true so ni ngavana kinyaka ya kwa umwa wabona na tegete program hii ndamuromba na inya muno kinye thitu kugaga first 3 days baba bakurukite ito abona openly but I involved kile confrontations na atongeria bangi kinyoka taka fibi munya yali first 3 days yes na rana program ira betaka yale manto jaraja kansa ende ku program tewero ya rana wakuma kile obichi ya first 3 days wa achiri strenete kile program yo yonka issues chapo kulingana na MCA sanga MP sanga na ata ngugea ngavana in that way ngavana na ali free kumba Quran county na tongeria bangi na mwakuru agita ngugire cha kutethia public at the same time kinya Priscilla Murungi arali ki towesa program na kethra wali kana tiga pako ya campaign ne ambiriria kwita direct kurondera kabana yete campaign of which campaign ni okata issues ira nyingi okazingatia campaign ni ute manto ja ko ni nyamuto kapapo tiga pako ya campaign ne au mirira na inya no ringi
arigito wesa program completely efa we kuma kikurangiri anata mulika mono media aruthaga tumantu na unwanga once weka kanini I think urampumba kwa advice first gentleman ndenda athoma na inya mono kuma na first gentleman wa Kirinyaga County he is very much involved Kirikorani County but you never see him in public you akiri na advice ngavana na inya Kirora County ranawa I have personally attended meetings every twareo tell representative governor ne agitethairia ngavana Kirori Tingugi but you not see him too much yani Nigeria meti yawe Nigeria ari kwa batere kujira na ari kwa batere kujira if anything no ndira na MCAs ngoroki ya ngavana but teka andira nabo na marumi na kobanyarura na ambi andira nabo softly bakomba kuzora bena relationship with them so pomba kwa advice first gentleman wetu nete Kirinyaga athome na inya kumanya na first gentleman wa Kirinyaga na anyukia kanya athoma kumane na muntu akamenya ni alikuwa batere kujira na alikuwa batere kujira na miru ikethora you far much better turiwa okay the first gentleman which program kana program wire kuiwo kuona kiriria na nkeri na kire program the other day watweka kunenkero na gwatweka ite atethirwa kirwa kuma kiri office na ni program iri kuiwo kuona the first gentleman akanenkero gwita ije nguge na aka comment keleo kabisa akebera kiri manto jaja ngeza kuran the county ndiko thikiria ngavana ari senate indonere gukigia issues mono between program ira yawe ya Okorea na leadership ya county urampo kwa advice ngavana nete akarende guru na first gentleman not really first gentleman lakini na wakili wawe wa county amotethie kwa line Okorea program kiri office of the governor na hanenkire first gentleman program iwa miran igifacilitate wakuma kiri budget ya office of the governor it is very much alright na gutema kosa jethora ja leo jonto towesa program ura ya kiri office of the governor gutema kosa jethora ja leo aki ikirwe sheria na yewe framework yayo irekethwe gitangu ginayo menya mumiru na batere kwerwa atiri kira yatuma tugia issues na kwithro first gentleman ya appointed kiri MYS ikwithro MYS i program ina sheria teka yarumere kwerwa kwithro na MYS kwina sheria ya andikirwe kire ngavana MYS kiri leadership ya MYS gotino kwina obichi ya mtu gwitwa patron pururu na MYS ithaiwo mwaka ina budget ya milioni 100 so lega waleta patron mtote sheria na ine ya kiri program hiji na gote sheria oramwikira kendo mba kulitaniwa kugi na program hiyo na protocol yayo na ina budget nene at stake utukukwete milioni 100 ugato motongire bwayo buleme nuntu meano uge atiriwa lakini akethwa no ka manipulate attendance chonde kire program hiji nuntu tino ari sheria ene behind the scenes no aboneka akethwa no kauga nenkere nani ya program tende kure ya kusurprise kure nenkere nani atende kuleta uniform nenkere in that way na mendulire na program e sheria ene finally lose meaning ya so ngavana kenda na tiomba nyako wa followed up nuntu ikitokete sure so ngavana kenda poega nathi program wingi na akigisha CC in charge wa department ira kanenga na program hiyo akumiga site poega appoint first gentleman are anywhere within that program the office of the governor funding kuma kithirikari kiri budget ya office of the governor nekawa kuba complete ibwega sana muraithiria Meru TV no ntoba gwita na mbere kuthurwa o tuthingatite twakurikania no withire ukiaraniria na bautwe gukurukira namba yetu ya thimu ngwitigiire ukire screen yaku muraithiria Meru TV na ukaina mbere kuibokerania nati kwina bamwe bantu babethire tubakina mbere kwa baitwa ragero tereni uru ndio na kwina yo ku listening families you there no iko yaruga there's something we call a coordinated
reflex action riuga kamenyeria in extension kana kumenyeria gaunto sana people are used to benefit themselves once they get to political positions. However, much MCAs and other people says Kawira has issues. The target is getting something from their pocket. Shame on them. Secondly, people hate being outshined, but leadership is God-given. Let them perform too and avoid causing political aggressions. Atigirago ariuga kwere kini mheshimiwa tukumenya ame clarify kuri no kuona mbiru ibairirwe na baba ingi baratonyo rongone bu bokara bakira wa MCAs kabocho intobye mukuri wao anga barabangi ndo le tuga ka politics is a game of interest ando baba ingi bajuka interest igitare on the imbechaki. It is not true. Na ndenda kwira muthikiria wetu na mutegeri wa Meru TV rire MCA yire ntore ne a promise agaka cibitari kana mimbi akathondeka barabara fulani akaga ambassador atauga imbecha cyawe cyo mukwa gatumira augaga nuntu ikwathithirwe framework Meru seria ne kurukirwa Meru ya World Fund World Fund Meru kinyethera ngavana na arora World Fund audit assembly ne thithiri sheria ya accommodate World Fund kiri budget. So MCA rira gugatuika tena World Fund audit gatirwe freedom kana mainya jara ja gwita kulitira nto bwa wenguki na toga World Fund tira kuga kana nkerwe kire muko jwawe no World Fund igakarona ine to World Fund ya karona ngavana kire ministries tiawe isi bawa bakaitithia World Fund nguge KMCA ka kethira ari involved kire ku identify project ira tikathithwa na World Fund yu na akomba kuthithia follow up akimenyaga wetu twejo million 20 na million 20 twaroketera million 3 mimbi kire mbasari million yeko barabarene million ngano na cibitari million ngano na chukuru kire rat BCD na ndia komba kuthithia follow up kire ministries akimenya ministry ya barabara kuthinga te million ya barabara cha million 10 ministry ya manto ya cibitari mbere kuthinga tia million ngano na ministry ya kithomo mbere kuthinga tia mbasari cha million 3 na mimbi rasibia mbechi ngano na lakini utubugo teo kirengo gira toeta MCA ya kuthithia oversight ateomba no ntonade kedra budget ni million 12 ne tina njire ku break down budget akadinga tiri antore wate ateomba kodera no me MCA to baite obligation baita jairi ito baite obligation at the one level but to represent what the level na be yamwe baka represent county onde na kuiga mtu kwenda kukwenda muthikiria wetu na amenye menyari moko menye sheria ntu kina gitumi mono kulingana na katiba ya Kenya representative of the people ne antobanaki para tulingara kura kiri kuri ida tu tulinga representatives of the people ne MCA at the county level ne MP at the national level women rep na senator pa representatives of the people igeto beta mbunge kuthithia sheria kuthithia oversight na ku represent anto bao governor na president they are not representatives of the people. They are ends of government. Uri mtu ina thirikari yawe ate represent mwananchi kile thirikari thirikari yawe igeto mwigo president yauga my government will thirikari yakwa ikathithia kina na ina gavana at the same time no uga thirikari yakwa this and this so kena mwananchi oba kwa accommodate ni kile thirikari ngania lazima representative wa wewe ko narrative ya MCA kurigento barendaga manto i propaganda ibi story kwena ungeoretiaga mheshimiwa atiri in case kukuwe na motion nyingine ya kutoa governor kutakuwa aje motion nyingine kulita governor yomba kwejaki after 3 months na mbere muthikiria wetu etiomba kweja yegene na ground sira kirari kire motion ire mbere nuntu kuringana na senate kaba ugire
mantu jara jekiri motion area jata substantiated kana ko jata evidence itomba kwa provided mo kaba ibabe convinced that iko ala makosa so tu makoleta the same makosa kairi already no lemero ku prosecute makosa kukenya kudwa ngavana kumali useneti yethiririe mantu jau gweta kwa mbere kwemeya yange akathithia gross misconduct misuse of office kudwa kwemeya yange akathithia kuma au then after 3 months yesheria no ikwe seneti kairi impeachment ingi na mbugire ajuju mayambo opinion ngavana wetu akeja kuimpeach ringi akakinya seneti leo atithirwe na rumwe guchoka nunto wona akinya kwa ri president na deputy president akinya mwicho already akinyete mwicho kuna batikulani from this na akarekebisha na ale moko rekebisha rajuju eja ku move forward na makosa ni yani akaya uchoka bunge nino ya senate utika ile nato iba the mistake mno paka compare jara jakarikire wa iguru anga jara jakarikire wambora paka na jeka mtu wode akakarikirwo riku it is not true mina iba batari kuchuria nikyo mtu speaker wa senate akiuga ituthomerwe report ya committee atendere tuthomerwe report yonde augire report ile thomwe in brief why it's not a normal procedure kimbunge tuinde Kenya na tuona senate kumara ya ambiririe tuinde tuina gome tukiona uraita report wingi chira chiga thomo chionde in specifically ya Meru ya thomwe tu brief when gavana na thome na tetherie ende aeta ngina bangi ibwega sana mheshimiwa ndio na rutera rongitha chetu na chino akaithiite na mbere gututeanira kana kuthira na kwina antu baingi sana mbuga baba kienda kwa bakiaranagiria na ati tugachwa na ntuo yengi tuye twaranirie maingi zaidi makoni na cheche Meru na munonkuruki tuwerutane maingi makoni na checha bwetu mbere maigu gucokeria nkatho nontu bakuona kanya waya twakarandi twaraniria watia wira chiaku na ikengo tukaina mbere kwigwa tukimenyithagia murithiria wetu maramethiriitwe makithi na mbere maybe migambo yaku ya muthia mbere tutiumagaruka kana mbere twethirikire mubango kiri baba turithite kagitania kama mheshimiwa okay na mbere auga migambo ya muthia kiuria yako kia muthia ni atia urengienda kuthurwa tikie kukiri MCAs ba Meru in fact ni ongo yako jikiri migambo kwa ije kwa mama tukani so migambo kwa muthia as much as itukuga makosa jama ingi jangavana na tukugathiri nionekane inkwenda kinya kuromba MCAs betu na inya sana kinya bongo paka andamant pakomia mono well ngavana no ethro atena skills chia management lakini ona tugira mu otebije teri ibamwe benefit of doubt bamwe room kinya wengwa thome omba kuthoma akethuri murito mwega akautisha ininya bara bathomerete so ibamwe benefit ndenda gutimora migambo area senator wetu senator Kathuri Murungi atumbire ntukwere senate auga nandi Meru ikwewa second chance ya gwita gutiridim na gwita ngugi second chance yute ataugire ngavana kwa second chance augire Meru ikwewa second chance so MCAs betu nyabingo kwa party ya Meru gavana we party ya Meru bautu twinde ya Meru to party ya Meru twinde to aero second chance ya gwita kuthithia manto differently na kuhakikisha tugwita kwa so MCAs betu nyabingo ta kuromba lakini inkwa na MCAs betu MCAs berende nuntu ndataga atmosphere ya rwariro mbugiri nkuthomete kiri Facebook account na nyawa ngo mutegeri wetu no uthome Facebook account ya Rigathi Gachagua ije kala mina MCAs bena goodwill na ugamba end month makeza bakulikanya issue iri maithina betete kwa wenyeri na ibarombere kuthaba kiaraniria MCA bakiagu na amenye kinya wengo ye MCA tabara bangi neje kulitangugi ukenda kuchethe ipindi mono nuntu na ndinya weja publicly ugitwira ugwito kamiti ne chonse na sheria kiuga withiro wika mitini bado te public ututu agutethia ugeto mbunge kwena procedures cia mbunge by the way antu baterewa assembly chonse including national assembly county assembly cheto houses of order china procedure ya kuthithia mambo yonde na ndiko ja gutwira publicly batu tutita mbunge twetha tuga wejo no kwere
Wega sana, thank you very much. Na kinyago muraitheri bwega no ntwakwa wina kanya na tio turaitheri Nancy. Nkatho cia mwanya kinyaga kiri MC no ntokwa kwija gutwarithia na runa tugacokia nkatho no ntokwa gwita na mbere kuthoro gwatanite na batu no tugwatite mbaru ni ntena jama ngitiga te kumara tuthi wicwira tuthi ko ibwega sana gaturikana kairiru tha wataino rukiri mwanka tha inya na tukaina mbere kwa tukeragiria ru tukaria mantu makonena ugima no ugima kweli urimi na biashara sure tukaina mbere kwa tugichwana na mutaalamu wa mantu ma biashara na kinya urimi tukaina mbere kwa tu na kinya mheshimiwa wewe na urimi kana biashara no tuwe tukatha biashara tuenenya program cha biashara by the na urimi tukuliunga na tukirotha kira kingi kurotha na toya lakini vijana ndio na acha sana tutenda kuintroduce yanto mono ke bila tuileya biashara mtu bakambe okunjanje mbona bijeta kulia raizi nantu obato kwenda gutethia angabate tibonde barombaira mtu kupro na de campaign twali hunda harikana de campaign kwe point mtu mwe tagira propaganda wakaime akugura rori na ulirwa akugura rori yakaraje ba jambo na biashara otibate kwa wena progress aunque baba kwera gitego tuikaimbe chachiao waya tuikaimbe chachiao antu babati kuelewa bakero wakwena gwa kinyagwa nuko ni kwena maisha makampeni na maisha mamagi ibwega sana ndio tukiro rutero githe ikuthira gatu inambere kwa tukirikana aruka iri nioka wethere bambitaga ni family za Kimathi na mheshimiwa ibwega kinyanio no tugakuona kanya twaraniria tugachwana kaire twaraniria bambitaga ni family za Kimathi turekanera woka ire kewa ni kwenda kumaninya Murungu nani mbitagwa Nancy Ndogo ntikinya rojo ni ntuko tushemanie rukiri kumathako menejire mwanka thanya sharukiri tinda bwega